Belai bi ki parlok ba ija bat ki para banget ba man yo bentah ka cikai niam ka bang ikan ta step peswa bangin ya ikai niam to kan sedang berbor ke jidwa pan pan jarap pan pan start pan pan cing sempang mulai ha ka kerte pa berkon mamse berkon amen ngai we ba belai nam ta ka se na kom se pemai ben jo ka cikin jami ha ka te yo baru studio ngai we me ba me ala ni Pacakri yang memulai pacakri prabreu. Yarap lagi bakusan nanti step Allah dengan paham kerja cakri lagi yang memulai cakri prabreu. Ayat ini jadi cengai pacakri hok yang memulai pacakri hok prabreu. Hakar kon bapar jam kerja emjuni. Ipan kini baru dah bless try juni. Amen. Apa buat nak kita memulai the gospel jom Matius. Kelonong ba arpau wadu arpra. Kami kikun sebadi kalawan cak Yesu bat lagi kun kaladam ngan kemat jong bat kalakarpat nu ayu pikwa Yesu la kendi ka kala juba tubular hakine kikun jongang armut kin shong wei hakamon bat wei hakadiam jome hakima jome pimtip ayu pipan Yesu la jubab yaka pila mo bandi yaka kuri bangade bandi kila om nila nyuma persadi yaka kuri kumbadi manga re om de manga uba ai caka cakamon ne caka diam pada upa jana uban ai caka yakiba ulama haba kikat wengut kisipet sorry, abaki weipat kisi permut kisi ran ki layu srew sepang dane kale kom ya ki armut sipara kunta Yesu la khalang yaki baro paula ong pitip umno pedeng ki riu perthai ki to ki badan ka bor sinchar ki psngeu yala ka bor alor chongki bat ki bakra patri ki le praikli alor chongki dan rei kane kabre balong apdeng jompi ladau nu wa balong urang pa du ude balong chakri yaki wepat ladau nu wa balong lidu ude ban chakri ya baro wat ko nu briu chimlawan pa indop chakri yo ulawan pan chakri bat ban ai yala ka jekim pan suspa ya baro ka gospel jong try ka jinga ro ya me ko kris paranok bat prabagai biye akan start ko abani kanyam atau ke jupule ka bangal pule pi gospel jong Matius no ba apan riu arpe wadu apa pra hanor kini kentin ke bang Yesu lo ong ngalawan ban chakri Hesa tenar kiri-kiri bisu ngalawan kumublay, kumubriyo, lawan sekan pertai pancakri yang ini kibriyo. Ii kane nado berstan pertai kampai ba lawan pancakri prabriyo, kecakri kebacarkai, apalat ni kecakri kebangi ii kebangitip hagi kecakri jong panik pertai. Teman-teman pek mata kumno Yesu cakri, kumno Yesu lawan pancakri yang itu beliau juga dipercaya. Karena gospel ke bangga patai pi bagi tu kentir ke bangga om lawan bangsa kri. Ki ai ke jika ini. Bagi su lawan juga dipercaya bangsa kri. Ya boleh bangsa kri ki pramri. Ki kan mau gospel jong Yohanes no kendai sahawa ngalawan pandai ngalawan bangsa kri ya kaman jong ta ubah lapha yana. Te kumno ka chikri jom Yesu yo blai kumno ka chikri Yesu yang ni prabriyo e boleh ka chiti jom Paulus ko cha ki long pedipi panong baan rewa dunia mo ula penthli la de klam khe ki long blai ju la penthli la de kum mrao pan chakri ya ki waipan ka chakri jom ya ki briyo hadu ka chiyam Kan mau gospel jom Yohanes no balai kan riu bo ong kumne. Ublew kata-kata
pertai IT ala jongkon apen im ya kato ka cepat im ke suya ke pertai kade ka jeng cakri ke suya ka hadu ka jenyap wala penteli ya de nak pentapan cakri ya ka bala se ngin la ban pertubuat se ngin la ande kumbale bisu ada ni sumar ada ni sumar dan perkabha yang pertubuat ya ka jeng la bisu akam cakri baniru ni deken cakri hakaluti hakarukom ka bamau bale ni ka gospel ka bang isa mentan kehikai ngalawan ban cakri om ban cakri Lebataya kan ni hadir jiwan kita arun sipara kun sebedik bapak syong sekaman ulai sekaman sekadian ulai maka terdarai maka kata jin syong kejitan ke terpa itu suam dan syong sekaman dan syong sekadian ulai pa kadai hawa ke jin sakri jumpi pamentan ni seolah gospel mati sono apa doang bakra barang badu balong rang badu plan zipi de tahu beliau baca kri ia kemenang salang kita kerang bak berabak duk, kena alam berabak duk jangi. Kaya ka rol cuki, kaya ka mentah cuki, ki walang barang bak duk, kaya ka jinglong cakri cuki, yang pai bak, ya ki beriu, ki bagi cakri, ya ki malah kasih, neyong ni. Kaya ka cuk gospel, ana arpa apa nyau jisu, balang klidu, apa yang cuki, balang bak klidu, na barok, hakan hon, hakan menang salang, dia belum cakri. Pada umlong mulai balang cakri, umpadai belong lidu. Tehang dia kecil per, apa dia kecil cakri jong Yesu, pakai cakri jong iyo blay ni parabi. Yesu belong blay, upateli dia belong beriu, pateli dia kum rau, pada cakri pan aja mentoi juga. Kaji cakri Yesu om, ngalawan bakin yo cing im. Kaji cakri pan aja im dia beriu, pat kabakar om, kaji wan cakri jong ngakanong, ba Yesus pa, partai kaji yo kaji Yesus pa. Kadi katong Yesu. Kacil cekri Yesu ini cekri ublay. To yang ini baru kamtam nama in lai haka parta balai pel lai Islam ulai imam partai ulai cekri yang ini bang partai kan yo ceng im pada kata kacil cekri tu kan yo ceng in kan yo ceng suspa. Kani kacil kerap kacil cekri Yesu yang ini uka menikah yang ini bang uka mangin pertubuhan di hukum penampuan cu hak kacil cekri ublay hak kacil cekri prabri. Om tang kata, ikan mau gospel jong Yohanes, penong kak nai kasan, hak katu kasih palai berkoi, jual dia bam kawai balak siram, lalu kita jangan diam jeng pian jelade dekat towel, macam ko stabor, lasai kita siram jeng balik kam jongki, besi kita balik hapok jeng ulang halor, ulang kenra, leban lagi tu. Pikot tinggal kenra, ngasai kita jengpi, ngasak keri pi. Tu ang pil yang le paramapi, yang le paramapi, yang sat paramapi, pempau, pilong yang berkerau, pilong yang berkelidu, pilong ramadu, harga dicekri jumpi. Nggak semua mentan kita ke anut separa dekat kami, kepanjaran Yesus, pilong yang berkerau tu, dekat anut, pilong kelidu, jadi soal, jangan kerau, jangan kelidu jumpi, mana kita dengan mereka mesin cekri, kumbangal cekri api. Ikan mau gospel jong macam, nak karway alpan dah bisu ikai nengah, kemai ikai nengah, wong hoi kalau macam tu bersama, kamu benar ikai nengah, kamu baca cekri pai ba, kamu baca cekri prabri, baru yang cekri oblay, baru yang cekri prabri. Tapi sebab kamu tak tahu kamu dia baca cekri mo, baca cekri kamu, bapak pendek ikut dokter kam. Pengen pendek begitu ki beriu ki bagi la man om bagi dik sekri jongki pendek hok eki panca kri ke bapa pendek dikino ke dikam bede begitu ki beriu ki bagi sekri ka jengin justru lawan cer partai pendek hok kam sekri jong hak bede bagi ki beriu hak kan ke partai pagi sep nak tentang hukum sekri jong tak bau penpo ila de penteli ila de tak bau sayang tak bau ikan, tak bau anu saya ni. Terima kata, cik matai kabut, naik iyo kena kam cakri, naik iyo kena kam cakri. Anu ngayo man cakri, nan kong double bakot dengan man cakri, double bakai dengan man cakri. Kam tahu bagi orang mata ke vocation, yang ala kot ulung dok dari ke vocation, kot double dengan man cakri, pergi pak double.
Kikimi kepala kuat, kiki benong, kikimi kepala, baca keri, ulok, baca keri, kalok, baca keri, kikut. Ada kecekot boleh. Ada kecekot jauh boleh. Yang bikai bohong Yesus mentan. Apa teli lah dia? Takkan kita ada ulok, apa teli dia minta kalok. Kalok apa teli dia minta ulok. Apa teli dia minta kikuan apa teli dia minta itu dipak. Kata kata Yesus keri. Balai pat kipragi yang kesan makanya kacuk. Naman kam don su komisen sakri. Kibri diperkat. Pansakri kamu. Kadang tangi kita ke badan hapok ke bahalor, hapok kita badan bot. Kalau perang orang badan bot, tiba kita baca kiri. Cakam sakri ke dia borok, ngapan halor, ngacakri kita kiluk kilak, ngacakri kira-kira kata hari sakri. Kita bisa pernah, kita ni masa upok kam sakri. Ia so bagi kita kena sakri betul bani lagi yang kesam upok. Kira bisa upok, oh ni sakri, ada cong sakri. Kakam sakri, sakri kata kahok, dah kacang kuat jeng sumba, dah balik apa? Kakam sakri kedai kebat kuat tantan puram akrautan. Kakam sakri kedai kakam sakri badan puram akrautan ada jeng jeng. Tenang kau menyiu ikan boleh. Pagi ni kan makan dapat teh bagi lek, dah boleh bersiap, dah boleh balam nanti. Ngacak kriya ke balang, ngacak kriya ke cenong petau, ngacak kriya ke hon bangadon. Dia boleh buat air nak kata. Boleh buat peneliti nak. Tetapi dia boleh buat peneliti, buat dia peneliti nak. Kalau bakam jangan, bakam yo jangan. Habis bahaya tak? Kadang semua orang kita kam sakri beri, akan kejut kalau ia doa cepat palat. Kenapa kata tu ni person mentah kesat? Kenapa kau boleh buat air? Kebaan, kiberiu buat air kan ni. Niwarkan, nak kiberiu. Betul BM, betul kab yang air ni. Atau ngi sakri kumbang yang patah mentan. Nggak sakri lagi. Ibri ke air ni, apa sakri lagi? Apa teli lagi? Apa lihat kam sakri jangan lagi we. Mata ngahi ngaji. Kalau lo kam ke ngaji kita. Nggak air lagi dari ke kam. Apa dia bawa kita? Orang kepada sia dengan dia bawa kita. Kakam boleh berair we, ngan dia bawa kita. Akan dikacuk ni. Siapa percaya benar dia bawa kita kam sakri begini. Ngacakri, ya boleh sakri perabri. Dalam kata, kam sakri kadang bawa belum air, diberi ke air kam sakri, dijit kam sakri, ke emlang sana ke air kam sakri, ke balang ke air kam sakri, ke kenhun ke air kam sakri, dia barang dia bagi kam sakri, kecekali ke mengalungkan ni. Atau ni sakri hok lagi, ya boleh, tunggu ni pas boleh, atau ni sakri hok ya boleh. Kitab Exodus, menang arpel dari kitab Exodus itu beliau tang mengau prai, tang mengau belai jumpi, tang yang apa cakri, atau ni cakri hok belai, kapamaba, ni cakri hok belai, ni cakri asap belai, ni cakri arkan rat, gospel tu Matius selalu menriu arpel sah, no, cakri arkan rat, arkan rat, cakri belai, cakri katia kata. Sakri la de ge rong pong pertai ya ka bangi de ben ayo blai dim ai de ta pen ra chi sakri blai kam don su kum baka de tan no pen ai preference nang kong yo blai la kam don su sakri yo blai kam don su sakri yo blai sakri blai kam don su sile mele sakri hawan na de sakri ade de sakri tamba ka kam sakri kam nong kam dah mesti roy, kam dah mesti kiu, akan cakap mana cakri, akan hun mana cakri, pikir ni dia pacakri paiba cakri beli, pacakri kan hun, pacakri balang, hatu ka roy kan hun pacakri ayah masem, ngau pa pacakri kaya kalau kikun jangan, naga kami ni kikun taroy, mau ipi meneh, boleh kita pet nama kam cakri, long tu cakri kau beli nama kata, ya dong cakri, ini para beri. Apa sakri para beliau, ni empat para beliau. Beliau nak air menteri bagi beliau bakam don kam em ai kam ni, tong sakri, sehingga sakri, akan hon bagi don kaum mene, akan hon ke bangadon, kecenong ke bangadon, imlang salang ke bangadon, ke balang ke bangadon. Paro, nimla laik dia kam sakri. Tapi mon pihak sakri. To, ai boleh no,
ai ki brio hoi PG ka P1 ka asekam sekri jami nama kam sekri ban in ban yo pulop ban yo bai no kata ese kajutmu je chondan jutmu je chondan kaji kali menta hato kalong hato me sekri kumno ikam sekri jami yo blai ma omane sekri asap nasi kibriu sekri asap le mele sekri kabne ko makade banong Jesu patli la de sayak la de nak betapa sekri me sekri atau me sekri ban roy Jesu onga man ajin im onga man patsus pa yaki atau me sekri kibriu ban roy kakan hun ka banga sekri atau ka roy kibriu ka banga don ban sekri atau ki roy ki kon jenga ki roy ka yo jenga ka roy skam roy bale sekri tang dem le mele Amdet kom Nasedep le ka takajing kunyum takajing mambanse Nase kata kadeka rukom sekri jemi te apa kumta kam dan jingron sekri hok sekali hatong sekri hok hak beri bape yani akan hun bagi sekri ki om no ulu beri sekri sya karoy ka balang karoy ka senang kata karoy ka lang sana karoy kari ne sekri kwan mentoy Mabon sekri, kam sekri juga bahas mentoy yang ingin utulop. Nasi hiyo mentoy, yud mentoy kapet, pet sekali kam sekri kimroy, kisah din, ki kenhun, kim lang salang, kini kata nama kam dan sekri, kombat ainuk sah tu sumentan. Isu ele ke tamban dep. Terkata kam long uble ubah yang iban le unta. Sekri manu mana? Kisah pending di kam jawi. Malu malah tanggal kisah kita macam ni cakap apa dapat sisi anak sosial cerita yang padat. Lekali tu kami ada padat. Apa menyebutkan ada apa menyebutkan nama kabuan komisi sekri. Sosial kita akan diberi ni bagi sekri. Oh itu dan macam asal kabuan sistem dan stayong dan sibulan dan kata kamu sekri macam ni. Kita diberi kepada sekri orang no ches untuk beliau, kata beliau, kata kanhon, kata orang ka office, ngamut yang lain office, kata office, kat babang ini niyo, kisnem niyo ka bang itu, ani kita beri pek, pelang kit-kit, yang kata kakam kit-kit. Debat sekri kita, abdon kemesin kit-kit. Kit-kit kabar sekri, kali kakam jangan. Kakam inkan yak jangan macam kri kiwe bagi bagian roy bagi bagian kiu bagi bagian yo jepin jangan perkataan banyak tulap banyak biar ayo kalau belala fix tulap jangan kata tulap jangan kita mati hang ne ngamot kan yo pakai thok tabakate yang iman pusan namani baru ni kno sakri yo blai sakri problem tapi bang aman ne ada yo blai sakri malu malah pemahaman ke juk sakri yo blai malu malah im ai suka hok pada yo blai yang borom suka hok yo blai ya ki beri le dah kabasuk le hakata ko tidak kata para mengit perlok beye pasna ka ko puan na ong mo ben ong di sakri na kade benok sakri ya ki beri yo blai kumbang blai ini kumbang blai ini pat kecen crown jadi kalau abang sakri hok ki me kecen crown jadi aba ka kiu ka roy ka to ka kanhum kita kibriu ki bagi sakri iki bahagi me akan ka juk mentar perang kita ya pat ya perang kita ya sekawe ka daw ngaperkat ya sekadaw ka sakri kam dan su kumpa ka de balong kumbalasan do doble meni kalau ada cik au ble Rejim au ble yang ble ka kumbala le ble ngaras stang kan dengan je ya ka de kamatu tak ada besar Jesu mau lawan macam ni long lawan om ban sakri lawan ban sakri lawan ban sakri hak gospel jong Matius bangala pulai di tentang nanong arpel arpra ni la sen iklo ban nem ong ta ikwa bagi we ki sakri ni hoi kita bentang lalen di we ki sakri ni nei ki ka balile ki de ki sakri ni wan sen ban sakri ki om ban sakri kata kepada Yesus kaya ini akan digestam. Hato kalau mau kebaik baca kri, kebapak Yesus mentan kalau baju sakri macam kalau kebaik. Balik ke nama apa? Sakri bapak roy kebaik. Iklat ya kan ni.
ngacakri man roy giwe ngari ngilese ngisyu pendek o kan ya kama che pendek itu kom dul kathang akman ngacakri kan kan hon ngacakri kan ki pai ba ngacakri kan ka balang ngacakri kan ka chlo ka thau ngacakri ba kan roy kade de balong ka thong ta banyo ka ta ka thong kam ding basu ka banyo ka tu ka thong habdan kamar ka baskem habdan ka vision habdan ka thong ngacakri ban roy Kisu ong ngawan bakin ngawan cakri ban yo jing in. Ban ajing in yaki. Tahu ban long ka Jesus pa ya baro. Tabang ngacakri ni ka bersin. Ban roy kiwe kalau ka cakar kui kiwe. Roy katukan hun ka ajing roy kiwe pat. Kiwe ki yo jing mentoy. Te kalau long tek ko ong Kisu ka Jesus pa ya baro. Te kalau ba ya bede. Kisu chamba ka hadu jing ya kalau dah kena sim la kandan biang ulale ba hadu bakut pakai jing job chu ka jing pat akasi hadu kalau ka thong pi na ya bele hapatli de nak benta ka jing toy ki be te kalau ba hapatli de haplen ni de hadu ka bani kwa bani kam la jo haple ba ka tu kan ho de bana chakri ka dawa ngana ngade pa chakri ka tenama kata ka chakri kam de masuk dan nama kata kan mau kan dia cisin bang la cimti ka kam sakri kam dai ka barsau ngam la bai ka he ki beri kin ni es bam la tang da kata ka yin kam roi kata kun hon kam roi sa ha ju ane ese ki nam sakri ka to sakri ka ham to ki pa da deng to kam dan kam sin sakri pan roi te ka long ka ba sa pa na te mana tak kalau kebanyakan tisu anu saya ini, apa sekian mana kerja keman ke Afrika, mana sekian sini, apa raikut, apa dan kau tahu, kalau kebanyakan cakri, batu belai buku, ya kata kau cakri jami, ya kita perabrir, ya kacau ini jami. Tisu long, napikir nak perform beliau, long champion nak cakri, ngalawan macam cakri, kadang nanti ngalawan macam cakri, ngatraya kan cakap, ngalawan macam cakri. Ngawan pacakri bangun penroy pi. Kata kat temu jangan tang kada kowe. Kumdu pa penroy pi. Kani kani bangun bathong ulung cakri de kadu kono cakri. Ngacakri ka department bahkan roy. Dangan leno na cha, dangan cha transfer, dangan resign, dangan cha type. De bani iki sok jung system cakri jangan ka roy. Kata kada belang bathong. Kata kada belang bathong. Ikan mau ha gospel jung Lukas no banang kong lai popra. Habang angel pupla ka Maria sorry bagan lang ka bijong blay bagan ka Jesu abas lang kamlo kalaban lang selamat habang kadu abakal yasya ujang angel bau blay pa ka blay jide ka banong kono chakri lajir blay ka banong kana kono chakri ta gospel jong Lukas na banong kong la pupra ngalong tang ka chakri dry ada nang ne pa chakri dry kasi cakri try kamut ada ne baca cakri probably tapi pet kecil im kamaria kalau cakri try kecil sausi kecil mar pediang ni jepong wangal makan loga kumi blay kelama jeng la kata sui biate ketin bab Joseph la siap kamaria kala pun lung tu Joseph berbanongan pelan ya ka dalaka Jesu pi lecha Bethlehem Hasan Messi kam cim nak kenyum nyosel bar kenyum ngak kenyum belai kunum ta ngalawan man cakri longkat balong citeng sunya adalah hadisi angel wang rai pi ko Maria baptisa rai kunum Egypt kalale cucu kam palak cucu da disul cha sitom cha penyam cha sana pna hatrai di pna kadan maka kam cim no ses ada kemijong belai balai gede balong ne kap cakri cakri hadu kajiya along cakri champion cakri blay cakri prabli Jesu la anak sa mereka kalau bertumbuh Jesu kalau malong cakri parang ngibe cakri ya hakim kompa per hato pi ngade cakri ya kade kanun ngade cakri ya kade kayeng kesan hato nga piong ada cakri jong kane ka balang jong kane ka imlam sana akan roy ngile lengi su pendek pleji ina ngile su pendek hilang tang cakri su pendek klem dan tong klem le ba klem le hom le tang dem le arsam
malu mala kata kamlong Maria Yesus dan kata along kasakri ngan imni kani kam sakri jangan ngaso benong mata kastat ngapa sakri pai ba kuma sakri mapi ngaso bade benong kani ka thong jangan ngachakri bo pai ba roi pai ba dia sebentar hoi ngelam la bang yo ba so pai ba ro ki ba la ba ane akmat chom pi jangan ke benan kani thong kani ba sakri ba kan roi pa pidi beni iru apa kut kasri apa kut ki tre chom pi pilih ka sakawai pengajaka ka ngala tre ngala pan roi Kibril kila ye jeng roi pasal tenak pani teng kibril oi pita bala ba teh yang nyata kata kali penong katong sekri ya ke para bri ke kemarian makta kalau kata kabril ke ba sok nganong ba sekri ade ban sekri ta war sok pop war sok po kam sekri sau ban burung sau kra penong kino sekri yang plek penong no sekri para bri ba long ka jengkar ku perbitan kam Iran kampung kita kebri, akan kecuk kebri bawa cekri hisap, aduk dan aduk kemersih. Kita belajar berku, yang ini kita cekri, belajar cekri, berku itu baca cekri, ya kena betul bantah bagi ajin cekri. Tepan pukul, nak kena kecuk ikan yang juga akan kastan. Kenapa ni cekri hok? Layu belajar, yak para beliau, kamtam yak para beliau, tekan tet yo belajar kalau orang mana, nangkong yo belajar dia belajar bahas cekri yo belajar. Yang problem. Kenang bang, nin le bahan sekali. Nang kong dia balik ini ketua kakak. Nama lecit ini kalau boleh kakak bulan buram. Nama beri lecit ini kakak bulan buram. Kiberiu kilau kipet mengalau mabit. Mula apa pendek. Ini ketua kakak sampas. Boleh sipuan pi anaknya dapat sekali pi. Ini kakak. Nasingin ini kakak sulit pendek. Waktu apa lecit ini abang sakit. Kumle kumtai. Eklam ini kakak. Kali kam kali kecok na. Wala kali kam pai bang di kecok na, kambut nang preyakan beta jema di pai bang. Pi, tamam. Pandu bela kam sakri. Ini ki prabri ba pi sakri. Pim sakri ki dia ki pet bang nak macana, na sakri ki bri ki ba em. Ki bri ki perkap. Ki bri ki ba kali jikali. Ki bri ki ba kwa jemun to. Ba ban yo jemun to. Ki bri kwa ban ye i. Ki bri kwa ban ye sel ba pi sakri. Perlok para bangga nama kata, ini dia kamar ini beda macam kiri, ini para beri, bisa kiri no, ya para beri, kalau kiri boleh kalau boleh nak kau para beri boleh mati, kacang roy ketika beri ketika roy cuma, jurut tu beri ketika roy kan lang salang kari, pemroy tanda saya bisa kiri, ini para beri, kiberi ketika kau jom boleh, yang ini ki, makin long kiberi ketika bau boleh berku, yang ini ki, kepala. Kan kali kat tolong bangal omen ni, ngaca kriban tay lagi, papan roy lagi, papan he lagi, papan stan lagi, papan sempam lagi, kata sekri jangan, kata sekri jangan sans dem dari belam siap, nada nang tu, siap ketua kenhun, siap ketua bangat re, tapi yo le thai le cewek transfer, kita kira apa boleh tu, dari ukuran le hak cewek. Te panduk seisok nama kata di kamar idre sekri jungi nama kata kamar ni idre babut kalau orang ni masih kukut ya kan tan kamar cak cerita hak penteli nade na betaki we kan mau perlu dia ide yang dia betaki we aciti pela kong cho Paulo sekino korin no bemiau sa bukan sepangki yin kesan ha sepangki alat cikurin ulok abala chawi kalok de chu ya lede kalau kapala sawi Allah kam leci lede ngaba la chime kan kam kapala de basakri yang prabri habala Allah ka amur kinu dunia kadai nak bata prabri kasi mentoy ke prabri paki beri ke dia mentoy ke cikku pat baru-baru ni kwa yo mentoy ke beri ni kwa bani iba kadong ka kalau ka roy ni kwa bani iba ki bangan ki roy kwa bani iba ki kenhon ki roy kada dengan kata muslim sakri para no sakri sulit le sakri belan pemkir kiri kam bagi le kibri kiwat lagi kimchem lagi kiwat kita don pan kita don are sekri ko moto kibri jaka bagi kerku gitim penman kit ko moto bri sit ko moto ko bri entah tapi bagi ni makata na pukut akan dengan step perlu biaya tu punya person tu ya cikai nak kena kam sekri mani sekri baru to ni kan bisu ni kan maria
Asibun kibai kiro crowd yang lang salang jadi Mother Teresa kibai baca kri along with sisa ke example kan sama hatam baca kri namanya cakri soba. Anangin depan dengan ngadangi le malah tu menyesap kami ni person ni kena kejikai pakai nada bahasa baca kri kibai cakri yoble kan boleh berkuih ini kibai berkuih kata ni katong bawa ini emang ni partai tak siapa. Tok men perlu dekat kapua bae mun tai pandai bhai la de pandai bhai kepada beliau hakikat ke jam ni cakri ini ngadu wa ke pokru yang ipi barro ke no cakri halagi jong cakri balang cakri sarta cakri gini kita ini la bha beliau tahu bala bha yen ma waktu Genesis kitab Genesis apa beliau tahu ada dan tahu ala bha kalong ka bha thongi ro cakri do kalong bha ngala bha ayo sebut tu beliau ada waktu pokru ipi nakapa perlu dia dua yang ngade long cakri pai ba anak cakri sisa pai ba kat kum kesan dulu beliau kat kum kesan non pai ba kat kum kesan non pai lang sama bantuan ba prathom pada kata bantuan ba tak ni sokna hiru bangla ba habakut pi ongala la ba habakut kasih pi ongala la ba men kata ada jumlah itu beliau berdoa doa ini ngeduan Kristen babar ro ki kam cakri jangi kalau kam cakri kumbalambat ham Yesus mereka Yesus dari Kristen ngeduan buat dia kasih betul akan nak kubli sibun na bentar Kristen sinin kong jong tayo mentak tayo ang lipusan kaway kamat ng kaptan ya ka babaro halaga jong ki bentar ngiya cakri nado kinangrin nado balangrin atu keramba ke bentuk besok terus pak ke bestat ke bebin ya ni cakri halaga jong bentar ya rap yang ban sim ni kam cakri kam bedam buron kam bakrautam yang sim ka dak benut dak musim ya rap yang ban cakri hakam kam banakwa ini kelam atatin man kerku ini ban cakri maka ku kam tam begitu ki beliau ki ban cakri kerku ya barro pasap ini ketikanya kerku ya barro kita baca cakri beli cakri pai pa hakam kam pa ai musim jamne kan hiar dan doa jene nala cakri susu ya meu beli ya para beliau pa ni kena dah press fly joni amen kabura mau pa barukun bara mesin koi kembara long ke bana kong jumta bara bon junam la junam amen fly don ringkat tapi pakai jika ku jo blai dan bo baro pa barukun pa mesin koi kan hera lo jumpi kan esa barbo ringkat tapi blai sibun blai number ku ka do ip kam tam kam cakri mapile man lakasi cemter jing ip jumpi